Pozdrav ljudi, danas me je nazvala prijateljica i pitala me da li da prekine sa svojim dečkom. Ja sam je rekao kao prvo tu odluku moraš donijeti sama, ali sam rekla zapitaj se kako se ti osjećaš kad si kod njega. I ona kaže u zadnjih tjedana kaže se ne osjećam dobro. Rekao pa li nije u biti veza tu da se ti osjećaš dobro? Pa ona stane kaže pa u biti je. I Vili me je rekao znaš šta, rekao isključi svoj ego, rekao smiri se i pitaj se onako rekao u miru kako se ja osjećam kada sam u blizini tog čovjeka. I ona onako stane kaže ja to moram prekinuti. I ništa, ja njoj kažem, rekao pusti si, ostaje si malo vremena, rekao razmisli o tome i nije prošlo 2 sata, zove ona mene ponovo, kaže hvala ti, kaže prekinula sam s tim dečkom i kaže osjećam se toliko dobro. Rekao zašto? Kaže osjećam olakšanje. I to je onaj osjećaj, ako vam neko ne čini dobro, završite tu priču, a nemojte vući, puštati ego, da vam dozvoli, da vas analizira, da kaže možda ipak nije, možda ovo, možda ono. Ego je u biti tu da vas u svemu koči. Ima ljudi normalno koji ego znaju na pozitivan način koristiti, ali često puta mi ignoriramo onaj osjećaj i slušamo na naš ego, ali uglavnom je puno bolje i puno bitnije da se sluša na taj osjećaj kako se vi osjećate i budete donosili puno bolje odluke. Uživajte u danu, ja odam na posao. Ćao!